Wadlah katna election jong kajala kampat penbena setia lanu ke election MDC kan salong haki art li ke district council. Handai ke jing penkre jong keseng seng batai beper kala ya syai. Kawai na kita kadai keseng NPP ke babat ya ke bor sencar hak sorka jala bat ha district council. Ke NPP kala penkre bah syai ya ke neki election bat menta ke sengi kala pelai ya ke thup jong ki kerteng jong ki kertong ban sia kun ya ke neki election MDC haki art li ke district council. Pada hari ini ketup jongki kerteng jongki kertong ke NPP kala say daw ba Kim Fa Sydney Marbanyang ubadai MLA bad MDC barim jong Ramrai Jarngam konstituensi uban sia kun ye kini ke election MDC ke Bansawan kumban chupen kan mau hang ni uba Kim Fa ubadai MLA bad MDC barim jong Ramrai Jarngam konstituensi ubala job ye ke election MLA house nam aja kat prana ke seng kongres uba Kim Fa ulaya ini ke seng kongres bad aswa ke election Arpulai ula resign no nak seng kongres berula join no cak seng National People's Party hapok ajing alam jong ukan rad kisang ma berula kun ye kini ke election Arpulai nak tiket jong seng NPP na Ramrai Jarngam konstituensi wadla uni urang ba u klempoi syakatong anrei udon pad ye kaman sem mencakri ye kipai ba akinu kiliang badmenta kan NPP kala penkre ban penyakun daw ba Kim Fa na Ramrai Jarngam konstituensi hagan ni ke election MDC ke Bansalong hagan ukun por pakat na election jong kajala kan sapen benaya katarik ya ke Ramrai Jarngam konstituensi menta lami khmat da UMLA u RG Momen bat haga MDC lami khmat daw ba job pen group Henry hagan ni ka thup kerteng la penyakun no daw ba Kim Fa Sydney Marbanyang omshu daw ba job pen group kumbalong menta ki parti ki bala pedep penbena ya ki thup jong ki kertong penyakun na Ramrai Jarngam konstituensi kadai ka Voice of People Party ke bala penyakun ya daw ba Bonnie Roy Lengkoi bat ke HSPDP kala penyakun hi daw presiden jong kadai ka seng uba TP Pangmiang bat ki pat ki political parties try ki la penbena shen yaki yala ki jong ki kertong penyakun hagan ki election MDC ke Bansalong